Kitabu cha Ezekieli mrengo wa mirongo mihahu na ng'wenga. Misiri inahalanishwa na Ashuru iliyoka ina nguvu kaeri. Keze siku ya kwanza ya mwezi wa hahu mwaka wa 10 na ng'wenga, neno la Bwana lanizirira kwamba mdamu mwambire Farao mtawali wa Misiri na makundige mwambe ni hana dimaye kuhalanisha nawe kwa ubomu. Lola Ashuru yakalamwereza Lebanoni wa vita hivi na peho bomu na kimokire kirere chake kikalaka iza maingu manziga uhenda ukiwanda masoga vilindi akuhenda ukalemure miho yetuza kudengereka ho uriho laywa na kuirika vizuhoshe kuifikira mihi yose ya Lwandani bayo kikalamure kuriko mihi yose ya Lwandani viteje vikala vibomukiza vire kwa utuwa mazimanji unyama wose kubururuka waka vitunji vitaini mwakwe nyama wose ya Lwandani makisha la koloni hakwe na mataifa gosi mabomu gakishi peoni hakwe wara unaubo makufa kwa jo vitaije vire vire kwani mizijie ya kwenda tsini kwenye mazimanji mierezi ya mundani wa mlungu kaidimire kushindana nao hedu misenobari kuhalana na vitaije hedu miamore kwa kalakarakara na vitaije kakalire na muhuro halana na uo kwa uzo kaiza muda wa mlungu na uhende ukale mzo kwa vitaije vinji kuonerwa wivu nimi hiyo saideni muda wa mlungu kwa vizyo mbona mlungu anamba vivi kwa ukala wa kule ukikala mure na ukika kirereche mainguni na moyo ukizonye yaracho kimoche na wangiza ganzani wa mbomo wa mataifa na yake uhendera karakara na utiririwe na usu hakonze ajeni kulakaza mataifa ama kukira gosi mautosa na makiuricha zulu za mrima na kaiza madete gosi vitaishe chagwa na virereshe vikibandika hei na mifereji yose ensi makabila gosi ga dunia ga ukahope honi yakwe kakiuricha unyama wose wa mahaha waishi zulu za umuhi wa kugwa na nyama wose atakani maikalaka iza vitaishe chosi vivi shakala ili hasikale na muhi wose inagomadzi undo zilika kwa utoa kirereche hedu ukika kirereche mainguni na kwamba hasikale na mihi inu ayo mazi ndiyo dima kugafikira goma ingu kwa kimo mana yose apangirwa kufa yendo urimwengu watini haunganana damu wose au mataramuka kuzimu wana mlungu anamba vivi siko mwerezoro kwenda kuzimu nafinikira masoga mazi na mambolezo nazulia vizuhoje na mazige manji kwa utuwa kwakwe na ivika huzuni Lebanoni na mihi yose ya Lwandani ikizima moyo na hende mataifa gatetewe kwa msindo kugwakwe wakati niruho utuha kuzima ng'wengana au mataramuka kuzimu bai mihi yose ya Edeni yo mihimizo kuriko mihi yose ya Lebanoni mihi yose rio kalaina nwa mazi tototo yasikirato kuko tsini za dunia amisiri mandataramuka kuzimu au mario isipihoni hakwe kaya mataifa au mario gwirana nao mataramuka kuzimu haunga nao kuko kwa au mario lagwa na musho ni muhi hiwo kaiza yo mihi ya Edeni udima kuhalanisho na uwe Farao kaiza nguma na ubomu kiza uwe na undatinywa haungana mihi ya Edeni hata kuzimu undahambalala kaya masio tahirwa haungana mario lagwa na musho visho ndicho henderwa uwe Farao haungana makundigo gosi bona mlungu anamba